Reka mbifurize ibihe byiza mwe mwese mukurikiye Yesuko TV. Uyu ni umwanya tugenda tubagezaho update zigiye zitandukanye by'umwihariko mu mikino. Reka aya makuru ari kuvugwa mu mikino tuyahere mu mikino yaraye ibaye muri iri joro. Ni imikino ya UEFA Champions League, aho ikipe ya Arsenal yatsindiye Internazionale do Milano mu Butaliyani, naho Real Madrid yimarira umujinya wose yari imaze iminsi ifite kuri AS Monaco mu mikino ihuza amakipe yabaye ya mbere iwayo mu mugabane w'i Burayi no kuvuga UEFA Champions League. Kuri uyu wa kabiri nibwo hasubukuwe imikino ya UEFA Champions League 2025-2026 nyuma y'uko yari imaze iminsi idakinwa, hakaba hakinwe imikino yo ku munsi wa karindwi saa 4 z'ijoro kuri Giuseppe Meazza mu Butaliyani. Niho hari umukino utegerejwe na benshi wa Internazionale do Milano icakirana na Arsenal. Internazionale do Milano yatangiye umukino ihuzagurika, ubundi Arsenal ishaka kwibyaza umusaruro nkaho Eberechi Eze yahinduye umupira mwiza imbere y'izamu ashaka Leandro Trossard, ariko birangira ba myugariro batabaye. Ku munota wa 9 iyi kipe ya Arsenal yahise ifungura amazamu ku mupira watewe na Julian Timber, ubundi Gabriel Jesus ategaho kuguru, umupira birangira ugiye mu rushundura no igitego cya mbere cya Arsenal cyanyoye. Nyuma yo gutsindwa Internazionale do Milano yafunguye amaso nayo itangira guhererekanya ishaka uburyo yatsinda igitego, ubundi ku munota wa 18 Peter Susik atsinda igitego cyo kwishyura ku ishoti riremereye yarekuriye inyuma y'urubuga rw'amahina. Ku munota wa 31 Gabriel Jesus yatsinze igitego cya kabiri cya Arsenal akoresheje umutwe ku mupira yarahawe na Leandro Trossard, nawe akoresheje umutwe. Internazionale do Milano nyuma yo gutsindwa igitego nanone yongeye kwihara umupira cyane, ariko igice cya mbere kirangira itabonye uko yishyura igitego cya kabiri yari imaze gutsindwa. Mu gice cya kabiri Arsenal yaje ari igenzura umukino, abiza no kuyikundira ibona igitego cya gatatu hakiri kare, nkaho Bukayo Saka yahinduye umupira neza imbere y'izamu, hanyuma Leandro Trossard ashyiraho ukuguru, ariko umupira uca iruhande gato y'izamu cyari kinyoye. Hanyuma amakipe yombi yaje gukora impinduka mu kibuga. Ku ruhande rwa Inter do Milan havamo Nicolo Barella na Lautaro Martinez, hajyamo David Frates na Pio Esposito, naho ku ruhande rwa Arsenal havemo Julian Timber na Eberechi Eze, hajyamo Ben White ndetse na Declan Rice. Ku munota 84 Victor nawe wari winjiye mu kibuga asimbuye yatsinze igitego cya gatatu cy'ikipe ya Arsenal ahawe umupira na Bukayo Saka. Nuko umukino wanaje kurangira aho Arsenal yari ifite ibitego bitatu byayo kuri kimwe cya Inter do Milan irusha cyane kipe. Indi mikino yakinwe muri iri joro, Real do Madrid yari imaze iminsi ititwara neza, yanyagiye AS Monaco imara umujinya wose yari ifite amakipe imaze iminsi idatsindwa ibitego bitandatu kuri kimwe. Hanyuma Sporting itsinda Paris Saint-Germain ibitego 2-1, Tottenham itsinda Borussia Dortmund ibitego 2-0, Ajax itsinda Villarreal ibitego 2-1, naho Olympiacos itsinda Bayern Leverkusen ibitego 2-0. FC Copenhagen yanganyije na Napoli igitego 1-1. Manchester City bitunguranye itsindwa na Pado cyangwa se Grimit ibitego 3-1, mu gihe Club Brugge yo yatsinze Kairati Armiti ibitego 4-1. Imikino ya UEFA Champions League irakomeza kuri uyu munsi wa gatatu, aho umukino utegerejwe na benshi ari umukino uri buze guhuza Marseille ndetse n'ikipe ya Liverpool yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Kugeza ubu Arsenal iracyayoboye n'amanota 21, ikaba ikurikirwa na Real do Madrid ifite amanota 15, no kuvuga ko ari imikinyuranyo cy'amanota 6. Ese ninde uzahagarika iyi Arsenal uko ni wayo mu Bwongereza ibintu ari ibicika? Arsenal rero ikaba ifite n'akandi gahigo muri iki gikombe cya UEFA, akaba ariyo kipe yonyine imaze gutsinda imikino yose uko ari imikino 7. Hano iwacu ku mugane wa Afrika mu gikombe cya Afrika AFCON 2025 nubwo cyamaze gusozwa, ikipe y'igihugu ya Maroc yatsiniwe ku mukino wa nyuma w'igikombe cya Afrika itsinzwe n'ikipe ya Senegal igitego 1-0. Urutoki rumwe yazamutseho imyanya 3 iba iya 8 ku isi, mu gihe ikipe y'u Rwanda yo itarakinye umukino n'umwe yazamutseho umwanya umwe iba ikipe y'Ijana na 30. Kuri uyu wa
wa mbere rero, ubwo nukuvuga ku munsi wo kuwa mbere tariki 19 Mutarama, nibwo ishiramwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryashize hanze urutonde rwo kw'amakipe akurikiranye ku rutonde ngaruka kwezi nkuko isanzwe ibigenza. Hano mu Rwanda, ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryahanishije umusifuzi wanze igitego cya APR FC ikina na El Merreikh kumara imikino 4 adakandagiza ibirenge bye mu kibuga, adahuha mu isifure kubera amakosa yakoze kuri uwo mukino. Ku cyumweru tariki ya 18 Mutarama nibwo ikipe ya APR FC yari yakiriye El Merreikh mu mikino yo ku munsi wa 15 wa shampiyona y'u Rwanda wabereye hariya muri stade Amahoro. Uyu mukino warangiye amakipe yombi anganya ubusa ku busa, 0-0, ariko ku minota 88 ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda APR yari yasinze igitego cyari kinjijwe na Dauda Yusufu ari inyuma y'urubuga rw'amahina kure cyane. Gusa umusifuzi wo ku ruhande aracyanga avuga ko habayeho kurarira. Nyuma y'ibi abafana ba APR FC bagaragaje kutishimira imisifurire yavuye muri uyu mukino, babigaragaza ndetse ku rwego rwo hejuru cyane, aho bagiye no ku biro bya Ferwafa abasakuza bavuga bati biriya bintu n'ubujura. Basohotse muri stade bivuvumanga, mwarabibonye, bavuga bati biriya bintu dukorewe n'ubujura n'ubuheza nguni bukomeye cyane. Hanyuma ariko ubuyobozi bw'ikipe bukaba bwari bwahise butanga ikirego bwerekana ko bwarenganyijwe, ariko nkuko byasohotse mu itangazo rya Ferwafa ikaba yahanishije uyu musifuzi wanze iki gitego kumara imikino 4 yose adakandagiza ibirenge bye mu kibuga, adahuha mu isifure. Hanyuma muri Rayon Sport, umukinnyi ukina mu kibuga hagati w'iyi kipe Ndayishimiye Richard yerekeje muri Uzbekistan gukora igeragezwa mu ikipe ya PFC Navabahor Namangan ikina icyiciro cya mbere muri iki gihugu. Ndayishimiye Richard ari mu bakinnyi batatu ba Rayon Sport bahagaze neza kuri ubu, aho mu gitondo cyo kuwa mbere yafashe indege yerekeza muri iki gihugu gukora igeragezwa ry'iminsi 10 mu ikipe ya PFC Navabahor Namangan. Yandikiye Rayon Sport isaba ko umukinnyi wayo w'umurundi Ndayishimiye Richard ko yahabwa uruhushya rwo gukora igeragezwa, ndetse ko mu gihe yatsinda igeragezwa bazumvikana ku giciro cy'irugwa ry'uyu mukinnyi. PFC Navabahor yabwiye Rayon Sport ko uyu mukinnyi natsinda igeragezwa azagurwa ibihumbi 50 by'amadolari y'Amerika, birenga miliyoni 70 tubishize mu manyarwanda, kugira ngo yerekeze muri iyi kipe. Ndayishimiye yari asigaranye amasezerano y'amezi 6 muri ikipe ya Gikundiro. Ibi bisobanuye ko Ndayishimiye Richard atazagaragara mu mukino wa Rayon Sport izahuriramo na El Merreikh, no mukino uri buze kuba kuri uyu munsi tariki 21 Mutarama y'umwaka 2026 ku isaha y'isa 12 hariya kuri stade Amahoro. Hanyuma mu ikipe ya Police FC ho ikipe iri mu makipe arwanira igikombe cya shampiyona yatandukanye na myugariro wo muri Uganda Elise Sonjobe wari uyimazemo umwaka n'igice. Mu rwego rwo kugira ikipe ihatana, ikipe ya Police FC y'umutoza Ben Musa yatandukanye n'uyu myugariro w'imyaka 26 wari uyimazemo umwaka n'igice. Eric Sonjobe yageze muri Police FC itozwa n'amashami Vincent mu mwaka wa 2024, gusa yagowe no kubona umwanya wo gukina kubera vice capitaine Ishimwe Christian uri mu bakinyi beza ku ruhande rw'ibumoso yugarira. Ku wa kabiri tariki 20 Mutarama, no kuva ku munsi w'ejo, ubwumvikane bwa Sonjobe na Police FC bemeranyijwe gusesa amasezerano y'amezi 6 yarasigaye. Mu biganiro umutoza Ben Musa yaganirije uyu mukinyi eko atamufite muri gahunda, ndetse ko bikunze yatizwa mu makipe yo mu Rwanda mu rwego rwo gushaka umwanya uhamye wo gukinamo uyu mukinyi. Uyu mukinyi wari akaba yarabwiye Police FC ko atemera gutizwa, ahubwo ko ikipe yamurekura akishakira indi kipe yerekezamo. Naho Gasogi United perezida w'iyi kipe Kakoza Nkuriza Charire benshi mukunze kwita Kenisi imfura y'iwacu yavuze ko yatwara igikombe cy'amahoro, ariko mu gihe yatombora indi kipe itari APR FC ihora imuzengereza imukubita hasi buri gihe, dore ko yavuze ko iyi kipe yamunaniye. Gasogi United FC nimwe mu makipe meza ari muri shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda, ariko kuva yatangira gukina nta rushanwa
rimwe mu yo ihanganamo n'amakipe akomeye yari yegukana. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Igihe cya hano mu Rwanda yabanje kuvuga ko nta kintu kimunezeza mu mupira w'amaguru usibye gutsinda ikipe zifatwa nkaho ari nkuru kurenza izindi mu Rwanda nk'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Kiyovu Sport. Kenisi yavuze ko ikimuraje ishinga ari ukwegukana igikombe cy'amahoro 2025-2026 ariko bakamurinda ikipe y'ingabo z'igihugu kuko imaze kumutsinda inshuro nyinshi ndetse ikabimuzengereza cyane. Gasogi United yasezerewe na APR FC mu gikombe cy'amahoro mu mwaka ushize muri kimwe cya kane, ntabwo iratsinda umukino n'umwe mu mikino 10 iheruka kuzihuza, dore ko ikipe y'ingabo z'igihugu yatsinze 4 indi 6 zikayingana. Ku itariki ya 8 Gashyantare aya makipe yombi azahurira mu mikino ya shampiyona y'u Rwanda. Ese bizagenda gute? APR FC izongera iyivuture nkuko isanzwe ibikora cyangwa Gasogi bizanganya nkuko bisanzwe bigenda cyangwa se indoto za Kenisi zizabimamo? Reka turebe uko bizagenda. Hanyuma muri APR FC Women Football Club, Ihirwe Regime watsinze ikipe igategekwa kumuha ibyangombwa akerekeza muri Rayon Sport Women Football Club yatakambiye perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa Shema Fabrice agaragaza ko na n'ubu ikipe yamwimye ibyangombwa kugira ngo yerekeze mu ikipe yikundira ya Rayon Sport Women Football Club. Ibi ni bimwe mu bikuye mu ibaruwa yanditse ku wa mbere tariki ya 19 Mutarama uyu mwaka agaragaza akarengane ari gukorerwa n'iyi kipe yahoze akinira. Ku itariki 28 Ugushyingo umwaka 2022 nibwo APR Women Football Club yagiranye amasezerano n'umuryango wa Ihirwe Regine bakunze kwita Queen binyuze ku mubyeyi we Muhiganwa Jean Pierre, bemeranya ko ikipe izamufasha kuzamura impano no kumurihirira amashuri mu gihe cy'imyaka 5. Reka aya makuru tuyasoreze mu magare, aho ikipe y'u Rwanda yo gusiganwa ku magare igiye kwerekeza mu isiganwa rya Tour of Sharjah mu mwaka 2026 rizabera muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Abakinnyi 6 baherekejwe n'umutoza w'ikipe y'igihugu yo gusiganwa n'amagare Sempoma Frix nibo bahagurukanye hano mu Rwanda, no kuvuga ku munsi w'ejo ku itariki ya 20 hari ku wa 2 Mutarama uyu mwaka isa 11 nibwo bahagurutse hano mu Rwanda. Abakinnyi bazahagarara u Rwanda ni Imanizabayo Eric, Ufitimana Shadrake, Mugisha Moses, Nshimiyimana Shemo, Niyonkuru Samuel na Nkundabera Eric. Ubwo iri rushanwa riheruka gukinwa muri 2025, Mugisha Moise uri mu Banyarwanda bameze neza mu mukino w'amagare yasoreje ku mwanya wa 16 ku rutonde rusange, naho Masengesho Venkel utari mu bajyana n'ikipe kuri inshuro aba uwa 23. Ikipe y'u Rwanda izifashisha irushanwa mu kwitegura Tour du Rwanda 2026 nayo itegerejwe kuva tariki ya 22 Gashyantare kugeza ku ya 1 Werurwe uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Nibyo nabo mbabwiye mu makuru akomeje kuvugwa muri siporo. Andi makuru uko agenda aza ari menshi turi boze gukomeza tugenda tubaha update yayo. Reka mbifurize kugira umunsi mwiza.